ndiki noke ando naye xaye roga doxna mo ten a jeg ka saqona xaye a jeg ka gadooxona a jeg ka ando itam i njasnor fa ten ken fop encore na wo a ref wala boog a jeg ka fanka yo jaajëf waay alaaji wa gore waay kontaanuma paax a paax bo xaye jega na qay cina nuun ga'a keek saqma neeke na walu seytaane o seytaane taxu te ino ga'a ñaaƴkanga bo dooni na qoox njonga ke seytaane mat kiram seytaane waagiramo mat dooni na qoox njonga ke men wo ndoox ka seytaane mana yo in lokin meek pour yoor faam seytaane waye ɗo nami dara roog soom saɗarum ta latim koy ke gaduma ga anda win wele mbaye e roog jogu fa ngon nda ga sa fele ko o xek sa fele wagino saq xona kom waye ref to te minu no ko saqma pour te dire bok anda leg gado ni mi nga amam ya jo marke kan anda xoos kan long me wagino saq xona kom onagano wolka ana aroga fiyangan ko onagano fikado ko kino kom yam jega ma fap yete nyakka ga onomole te saxna fa cana te saxna ka te lokti do ni na ko ma hono to waga sakkino gon akom teref de to fo na kom waga def na teret kanu mago le ata sa joga a wakto hokta dena lokadin ko mo mudun wago la nyaka na sakkino kom hona kom sakin de to ne mba o godwin hona kom way def to ken dok ci tun i koy ful lakas ondok ngay tam nga aten i ondok ga andokine ka ti romel xachan a jogu tout ken pour seytane pour nu ne vanga yin seytane mbala mo ngar pour njal no hid o janno ranga hondo kene ko no seytane fo gatiro wag anga dik leng wagato wag anga leng mo ci wagato na mi tous ten walo ndokine na wallu seytane o ga anna wale ga ona o yakangan meg bo amanik mo velo ngaroki anna falek mu velo ngaroki ga sakino accident adna reve suk reve auto seytane xaye o sak angan sak gidi tira anga som sakina gidine kapke wo to flawum de o sakin som wanno tire kapke latim koy o kina tire idong to mina jallan nda yin ande ka taw gene ko kin min an ki refona ayi sandang yam fo ngenu ken min iso mun mako ayo bo xaye chambour ke na njiri ñoo am chambour ke den mu ñamu njiri ñoo ayo gentu ma ayok ko andan yok wind yani ya ma anda tignu le ben na dik tadik anda gi diga ama to kek mina jallan na ho genam mat na roko to kon wa din bo dayin saxle ondok ngay tam nanu jallana ki wala pour xoso mi ma gan mu jallana da jallanin mo kin yam laltino hinum ko som jallananum comme parfois comme nga ande xay est ce que kina sol angan xay waga nan mo tena jigi da nga payne awadi da xana xay in jallano ten bonjour la c'est 200 000 de nek tevina 100 000 rabid kam in jallano ngotin dokine ya xana xay wi xan hadak xan hatadak xan hanna qabitak betaka wa betaka hana kata ni jona ngotin woro ko hon meme yaangi si mu velo ngoro ki jam afela ngam xay waga don te ndo kitel kam fela ngam no to ndo kindi ken fo pajiga yi koy hol lakas a jega ma anon tamit buga mo gar maga o ten defe xay asutax xabiya koor ciako asutax ndet pitim rew surtout ça ta finale Amérique a jafinya pour jega papier te jegwa andone xaye xalisin mayu a ciotan bo njabater pour ciodo ki yam o ñako gimat ndax itam ho cioduma o lay waga fi broga dimle en pour kayit te ciotum ka dawna 200 000 150 000 to jabiro te avansom ndeysan o haga itam bo yaga bo fandik dawer ga er a xoytangam daw katiram te ndafa maga xay ndax roga ciyam kam ko xeda o yalla subhanahu wa ta'ala o xanu ne vraiment a jafeñi ak kayit a bugal lol ndax bugu gat to wagi gat ndax amir afsal andone référé mbodum soko na ñapa makayit den nafa maga itam ndax a refa ka andone rogal sanan yo ga kaga ina gonu ñana nako wala inyantan
o xaaga a refanga ka refo Amérique refo onof o gon ya of ndetanga na koɓala in fiyanong kin fiyan kang garangan mbinne ko xano lulido kin coɗong bagage ke in coɗ kang nda fexey bo o daaw bagage kaga o ɓogwangan wagiro jeg chinois to jegiro kayit na kayit ɓe fiyanan ma de fopa njega kayit a jega andoona yee sax ne waagan ma layit un mois nangam rek a soma déposer a to layano ye oui layano ye non nda moof kay bo layele oxoye layele ye jang kayit ale te ref itam anda leeg-leeg ko déposer comme neeg laytano noon ambassade 50,000 100,000 nangam o layele non perte yaam ken xew nda o déposer anga bo pare gari menami ni fiyanong mba avant o déposer ka gari menami ni fiyanong ret déposer a kayita laga wage resité la relekele oui ken fop ina no mbiya leeg-leeg itam o jalan service ref no saax le tiga ɗom fo lool jegiro pexey o layamo ten xoyam téléphone ndok na koɓala bo ɓaatna tiga ret ko a ɓodax nena laalo ke fop ina no njala nda o kiina déposer a me ambassade France a resité el bo 2 fois te gar menami ye te fadidna in layin me 70,000 o te ame i te feyna lu bari de si ñëpp dox na mais waya yàlla moo mën muñal rek boo gëmee xam sa bopp fayal boo amee te man kay gëm naa sama bopp bugg naa dinaa fay 15 jours a jegu meek Sénégal to ala me ata bo Casamance a leɗange ke ka layna in leyonge diw ɓisidun menami te lay qac ay diw faak ɓisidun menami a gar bo me kala me ñaajam ku ref nan adna to dara nda 15 jours a jegu meen a ret France roog cutuka keek lang a jeg meen o déposer anga o garanga i mbiyanong koy refe concours examen moom concours ken tig teɓo mena in refanga examen concours 15,000 o a refanga BFEM 5,000 a refanga bac 10,000 anda jaake kaga ti njegan gureo rek nda ken fop tig teɓ i mbuun nda tig maak o Sénégal xicor aussi naga jega xicor nanangan koy refe sax a ñox mais a naga retata ba nan fa ñox ten refe o bug tiko ken fa bug tik xay soxla anga mairie o soxla mairie xay o soxla in ndax itam roga dimle am no naga ref ka andoona yee wax dëgg yàlla roga ci am no xet kaga ndax jamono koy laacu ken ndax leeg-leeg aussi o kiin a jeg ka andoona yee xay roga ciyano ten nda cirano ngeno xay na naga itam ndax a refa ka andoona yee foga ten no ka iyo kaag leyona contana xinam ten yaam ken ñoowa pour affaire qicor fa i qicre ke i njangino moof ken fa lay refe ta ken wiin wa anda ken keek la refe felo ɗek wiin wa anda ye xiid fo i qicranga tigan jangin o gar mene me qicrel mairie fa mbaye nangam ka xana jangino moof ken fa lay refe ta kaag roog ci'axamo ten ken la roog fuun to axe meen e in fo i qicra maire o gar mene men fiyanong xano jangin te moof mais fiyanan ma fop dey fop maire ndef fiyanan ma fop maire nde i roga damtaxam ma andim koy nogo fop dal rogo i mbeƴloanga neke i nga meke a teex i nga meen a safe ka loxena encore ndax waaga jemo jeg lan ka in ndax comme na internet ndef na télévision i ndef o kiino kiin wax dëgg yàlla léeg-léeg xaaju ka mbog reer coxla kay ta mbog reer kene nga waaga liman in teen iyo xan jeg ka liman ma nuun teen ga an nafa leeke a nafa paax a soɗ'u ga anden fo xeek lacun mengora siis fa no fop ga xeek xa peeta ɓeta ɗak tena jega xa ñis xa ɗak e nda pour e o rok ma o diida dedet refe auto refe suk refe na wallu ke wiin we tax na wiin we ñoowaay accident fa saytane fa foge saytane refan kirang som kino nden fo xeeko anda xeek yax gu jegu xoy ka jeg tan xoy ko xa peeta ɓeta ɗako xa ñis xa ɗak xoy xa peeta ɓeta ɗak xa ñis xa ɗak nda koy on a galima 1 2 3 4 5 6 7 8 bo 9 10 nena ndaɗatirtu nda den mbogu o façon ole du ñoowa bo de ndet xoy ka continuer e ga'a xoy ko xumwangan ke ko ñaaƴa leya nangam basala dara refe kiino yeng refe o naq refe saytane dal foge ten ref a nafa ke ga'ona a may a meek de nda mbaga mbag i ga'a pakoɗa xeek koy ten ref ween ga'ona pir ke o nafa neeke in fam lan lam la ten ref weeke ten ref ween pir ke njegun
ga wana koy ten ref we nu mbaña nuno goor we e ndew we njeg a o fagar anga minami a o fe bugiro ñaarel xaye 70,000 a rafid ka xam im fi'ana ngaan o lay anga jumaling fe na gara o xumanel xana tas o tefa xumbin xana naag tasar a fika yaagi njege ñaarel keek leyonga tig we watin de nderes fa roog fo tuleer wallahi keek lang dara we watin kiyan jalan ya ref ma Dakar bo xayo dik ken sadi mo sedu leyna dik ken et mo jël affaire ken fo affaire fa ndim ten et mo jël première nay alaji o te fo buge ñaarel te gar mena min human no ten mais jeg kilo lay me pug na koy lay me bug lo ñaaja xa kartat de nda wada nga o jeg kilo ndi koy pug na koy ye bug na o gara ngam fina min fiya nong asio koy tamit nga an ga wana goor fo rew njegun ga we ko eta daw we njegna rawan ke ga ona te tax inan la rawan ke ga humo hangan a jopil longe suti sa tax fek o sutanga no humo hangan ga ke rawanof rawan ka mbasang complètement telefo koor telefo tew ga lakas wa njegna safay lakas li safay lengne o refa nga o futu o humo hin fudu dak bangox ke xana ñotin na jam xana da nga alay nge nda ko ga adama ngang ka wuktan xojin na fofi ko yerin o yere ngan 5 minutes be nga sama 5 minutes be nga sama nda o wecha ngan alo operel yam be nga garke ka xam-xamu nda lelo ga okino ha na fuda avorte ni humana ngang to no fuda tanga be nga xana ñotel na jam bes nuta damonga wokte ndiki xojna fo yeda ngan 5 minutes jegan ma jeg me pacifique lay ka pasi client fa lenga fadi fian noten yete fadna docteur ve lay ne nda fa do ñoto to te ñoti da te xoyam nen me wokti sa fe le xojin na fofi ndiki no ka so yerin docteur ve ta ndim kete bindik na yete garka o koy xoja bayre be nga jam ana ga nge ten gisun to ala uye e fadiro ñoto in ajigna mumen kayer nan mumen fe ko garat na refo bi o yerna ngaten ke glani ka jigano kin ajigana mumen o yerna ngaten o garat na tele nge bi yaref ka kaga jiga ay mende bo tan chodong ten o tanga hojen na fofi no kas rek amano no mon bo aso ngati baay choden terin bi no garat na sam leg encore o te warf kam bin adolwa o nannami pour fandi mum maga felkiran yam bugani no bes wala bo bugani ngam leg aussi do bo soti lene bef dago ke meke pour kute jigna tinaga ndax nan naga itam roga ciam ten ka anone wax deug yalla naga jërëjëf kaga itam bo xay neno yam leg comme ni lay tawno o kino ena dolwan bin o wana dolwa we bef dago ke men ka ta jallin chalelo a holwa xoxum watnen chalil kaga donno ten chalil ka watne o donno ten bi dem nan nen bugira mo go ato ala ala be say tekike inen me rewe rok fe ala ngale ne do yalla nit rek nga ya te gar nan fiyanin coda bi ay me bogi den kek jang kek ga kek ti lay nga keti yen nga tuto ka be ma ki pourquoi be nga nyango gundare o le nga gudata kon keti yen ina o hek akipo habem tahu yene nek bodo ma ci fanan ken tahu kek law nga nong mi macer ke men kan sakin bo damin mayinum koy yam ne lay to nga ga xam ka day mana ta bo aso kon wagat bo banjun wagat bo kurkura nen xama manandu ga ko se ko nak ni ten wagum fof ba dorang fo ken se ko no aga yo ga okin yene nek bodo ma ci banda ga jeg way ginwa saginna ndati galel bo pare o ñowa ken koy moof te damo ya ma jallang a hol wa hom to ken ware wagu jabukit o kina la nga ngeen xan xaw wa deug yalla hawata nga ngo sagnu e ndigil dina ma faga sa bug umogar ndax andana jamono fi a ñaaja mayna biya ko ram ma ñaaj leg te jigma andone wax deug yalla yaakar fok ti tasu sax ndesan e o pado he o yalla subhanahu wa ta'ala sutur an
te jeg kama ñoxo andoona yee wax dëgg yàlla léeg-léeg ko kina daaw doole ndax itam taxar to ko njutita ndax itam xaye rimanga ɓi wala boog rima ɓi xaye ret bo andeer o morom no ɓeef nu ndek na fa lay te a tek wala boog te ay milieu genre kaaga itam ndax rooga ci'anun ka andoona yee wax dëgg yàlla o saqangaan armu refa refe ka andoona yee toujours mais ndiko feet